wewe uko na kile bolo bolo na somwani atako mtei kati msengeleni ni matanda mtu bi pauna kutusha to biu ma ni tanisa ko hala kama inaba en direct kuna ina direct kama inaba kwa wao kwa kabisa kwa biu mo kujanga nakati ili kwa kabisa kwa China sana nimekaje Pili mshiki bambike tabaki yale pili tusengela bange baku mfupa para kutokuendelea kama mnataka kwa tumeki development akiba kutisana ile bakwa kuendelea ile kijituba sengele imani tu abana na mtindo kabaki jambo mkakimene na sababu kelele para sababu wakati mwengi wakati mwingine kwa bakwa kuendelea bengi ya bomba baba mwingine sio baba kile kibama mbele mzamo wakati na mbele
tuishane ne kutoka ani kama kitu kitakaposa kila
Lela mkipeteli mutete wa kutanga Kenya kwa matibawo kwa tango kati wakati saini ya tomo mkabe wani tango wani bonsa kani mundu kwa kaiwe mulana nishuka yetu mbele mundu mwachanga che tangu wetu ndekitu kujaja ni kama kumwana msekeke yuwakuikisha kulekea nani wonso bali mapodoni na bekeke nina badala kwa kutumisha kusakila ikai ndio ndio kama bagaimana mtende kwa kusakila kwa nani wonso atendele na mwendeleo wetu nanga kwa ngeo tukikisumba kumoyo kati kusumba kwa richana chakungushi na chakungombe na chakunzolo utupesha uchana wana kutatu wetu kwa kweli nikese kwa kusikila kwa hiyo mtendo wa mtani ya Yesu Kristo mwana ni alima mwito mstari ya Yesu Kristo mwana ni alima mwito mstari amen. Kudimuni tupapileo Tata tukitalita msambu mkibama Kudimuna Kakumisha ndani msambu
bandambi mwewe na bandambi haleluya kujitulu sengela nje kwekele kimara ikulu bosi kini kimitosa kufuluke mulaniwe mulaniwe kwa kujina kutobola nani kubanga leo buku kujimani kwa kutobola kwa jende kulele la kwa mtaisha di mundu kutamaka kole yangali wala base kula mandani kamala mundu interpretation kwa kanga wale kwa shinikizo kwa kuruka mali kulele kwa kala sana chukuni
babeli ni mke kwa sio kwa kutungi bana betu babeli bana betu babakashi bakujuko mukasunguka beli bashira amalu benze distance bado kimane kumpa kwa kunewa mbele beli beli musuku bonsuwe twa muntu mwe mufami wa Yesu Kristo bonsuwe twa muntu mwe mumubiji wa Yesu Kristo muntu kwa bonsuwe anuka yusela kubambeneshile sakana mwamu wa wanakana muntu kubambeneshile kambe wali kujja kwa badamaje kulo newu mwabamene wa kutelela yini mana kumba kwa wali kujja kwa wali sabachebetwa techi mudo kumba kwa mkono jeshi wamene kwa wali kitamba chanya masaba kenya kwa tai vitu kenya kwa tai sio kwa kile kwa bunda masaba kenya kumjana kama ni mshika kama sasa wala shukwa kama ni mjoka kwa sababu wala shika kama ni lazima kukuja kama ni mashamba kama ni miezi ya maji kwa sababu ni basi walikumbi mbele ya mtu Sana bandangi moyo mama. Bandangi haleluya. Ili mkutubadilika kuishia kutagenda hadithi kweli umabaye mtenso mtamake. Kwa tatu kaanzija na ikoma tuwakuta kwa leo njini tuendelea wakimani kumjima kutao kupleo kumaye kusabu kinono lukana tuwinde mungu ni mei Pasise mukulu ndale ngoma nasiye mu magori tata kimana likulu kimkusamu ngombo kaba amu pleo kuminu yanga chiti lelela
verso 18 panapo nindo verso 8 nindo verso 18 kama ndi pale nosso amishida ubile da Yesu Kristo. Amen. Paulo ujikumpa kwa Felika. Paulo ujikumpa kwa Felika. Akafika mahali patanu mwakuijimu nene wanzambi jina jangi Anania wakakweka Anania mwakuijimu nene wakakweka ni bakulu ikisungu cha bakulu bakwa ne mubakwiki mube so masema mwe avocat wa jina ja avocat wu Tertulo bakabanda po kumeso gouverneur hakabikile Paulo Tertulo avocat wakabanga kumubandane wanu watu wetu tujitusanga wajitalala kibinashi wakwalu webe we gouverneur wetu ni kwajungu nyiwebe bashiba lengesha malu mabi ajimuchi samba echi tukitwita kukusha wawebu mumali onsu ne mumyamba yonsu ne disakikila yonsu mukeleni wakutumbi guvena Felika wamene chikumbishi musamule jikutendekena wawe kutelesha mele makesi atukinao walutuwele tokusana na muntu wewu mutakishiwa abantu ne mundomweshi wapendeluga bonso baholoba ukibyangi kidogo cha kisungu cha Nazareta walivuga mubanda tokusaba muntu wewu mutakishiwa abantu ne mundomweshi wapendeluga bonso baholoba ukibyangi kidogo cha kisungu cha Nazareta yeli muntu wakake bakona tempelo tokumukwata ndeso mwana tete tumisha tubala yomana hawa mukonga nkaye gouverneur wani ne umanye ngokushimu kile mali bonso mali waonsu atuki umuganda beni mudakish babalo bakulu na bakawabu bakamubanga bambale malwa akimaleza tubanga Yesu achi bakamana ngove na mushikina muntu wakokuliyende Paulo wakanda munene walwa ukimumanye wewe wakamana kuikala muntu mubiki wakisamba echi bijimu bya bumi mukamba belinana njiki bikila ne mukishima musange wawe ujimu wakushimu dane matukene manzi kupita chumine aliki mana akabanda kuye mshalema wakutendelela nzambi kaba akasana na mtempelo ngelambaka ne muntu kaba akasana na mtempelo ngelambaka ne muntu kwabo angitongwesha bantu nashamusula ngonga nashamumuso kabiri babanye mukushikika kumesu kubewa mangu achibuba mbanda kataka tukani kipindi kati ukintonda kuki ne mtunga kwa shilanzambi wabakangwa bele ukimu mumishila ujibuga bijilane mwabata kukizi jiki kajabu nekikale nejabakane nejabangu nyaba nejababi bantu babili babike kini kitekinaje kwa kubadinaje
wabonweku ngiyenzesha matukuonso ngiyenzesha walukini gitekeberere ngiyenzesha matukuonso wakutayana nemuchimawulika uyine chilema kugizangi nekukiwenyamba nekukilanga ngiyenzesha kitu kyose wamuchimawulika ukekeshema kugizangi to adelenda uchimawulika ukekeshema kugizangi to kwa mwamenu mweso wakuni misamo mungi jendisha na kuona kwa kukaribia na mchima nika unyeshima jezami na kibaka na katika binga bigimu naka ni bintu ya luse kwa kupito chisamba chani ya kufia kujizambi anaka binga bakansanga mumane kunene shibwa muntempelo shine chisungu cha bantu shine liyo kakibeni yunde bamu Asia bakakimu ubwo kubikana nani chisungu bakakikumesi kwele nekumbanda bantu abamene kabili bambe kwa lukubi wakansanga na kunao hana kima na kumpala kwa balumuchi anuchiye chimwe kina kela hana kima na munkachimwa kune bali banumulisha mesu kwendele wanu kwajibika yabafwe bali banumulisha wanu kwajibika yabafwe tukajibika mteso mwami mwitiji Felika guverneur wakajimamani walikuwa wanashidambi wakabala yeye akweka kamanda Rusia nenondo kwa UNP waziri wakandila kumkuakisha kwamba meya mkuu kisha kuja Kristo yali kukweli Daniel chapitre 800 wakafika hivi hakuti kwina wakati Daniel mkeleni wakele jiji kwa akanyeng'enga wakele jiji kwa akanyeng'enga Daniel umwebeshene Daniel mtendele mwanzambi mjini moyo kuti mtendelela kujituku wakumanya wakusumila mukana mwanyuma ya ntango anja Daniel mwana mpende Daniel wakanda muna mkelene ile mshawila mkelene moyo chengele mkelene wani zanwani wakumwanje no wanji wanje no kusika banga ya takwe nekaya kanga izebi kwa bakonsangana chini kifika kumba kwa zambi kumba kwa wewe mtu bakonsangana chini kifika ni kumba kwa zambi ni kumba kwa shakwenda kwa wameja ukeleni wakati kusanga wakeleji cyane bafatu Daniel ngwina kwa mkamwe nakamwe kwa Daniel ngwina kaba kusana ne mtapangiji na wale wakenya zambi wanji na mama kama msantu ni ili kushikisha tokenda kitendo na binanani shaka nyingi wanashikisha nao
eyo jine na zangu twasikila walijanyuza kushakuwa kizunga kimwe jikwe mwana kabuni wabaka twasikila walile wakupigisha kwanda kule waandishi watu kidizami nusu tutokele tumana tubijimu kindeji mutunshi tubabale mu tutokele tumana tubijimu kabwalu kadikakanile po kumpala kapo kiji ngandanye kujipa kusimama mkashi kakumpala tutokele pale kiji wali wa polo kankidi tutokele kabidi pale kiji kalu kadikakanile danye mungu ndio kumpala mbaba de verset ya 10 au chapitre wa ngazi minari benso kumpala tuku nyaka ni mtu mkana zangu mtu akwila shiku cha mwalimu mwanzanzi Paul kati nchimbe to shiku cha mwalimu mwanzanzi Paul mkele kumpala kwa ngula mataki kumpala kwa chibu chinene chimwela mwishiri nino bala mkanda nese kutibabanga au kutibanga bapulenya mapo kulenya ya po nino bali kibala mbeso kumpana mbafundene pakapita matu kwa tano wakwiji mungi ni wanzani kulenya wa kumpana jina jangi Anania kulenya mwibi wakujawu wakafwekeni bakulu ni bakulu bakwa kimba kulonzo bakulu bakwa bakay komenta boka tejulo kukibu kufunga Paul kwa gouverneur Paul apa utumba kwa chini bamufundu kumwa kwiji chisumu cha bakulu ni avoka wa mumanyi wa kenzi bato mfunga motife padi avocat ulimwengu kumpala kwa tubaji kukuanji kusenga gouverneur wewe ujini gouverneur mwipe munu tuwezela chida munu tuwezela mali munu kizembu itema kisamba chishini chisaka kwa wali wewe ujini tutwalile kitalala bantu bonsu bajima kumachika shi kaji tujibabile muntu wewe ujunyanga kitalala ujunyanga shide nikensha kisamba chetu mudwe munkachimwetu nebile lya kwa kunazaleta bile lya bene nazaleta kabene nazaleta mu français mwele verse uitano amaji ujumu pete verse uitano mu français anu verse mu uitano Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui existe des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. Secte wa ben Nazareth. Bon, Paul ko ko wa Yesu, petit ba Muhammad ne ko ne secte. Mule ni ile ya secte wa kunazaleta. Ujuke ba trouble. Ujunya ngani wewe kwa ndani. Ujunya ngani tendele wewe. Ujunya ngani tendele ni mtu tukiba nende kufu. Motifu usuone wene secte wa kunazaleta. Wa Paul wamba Yesu wa kunazaleta. Bajiba Muhammad ne kwene secte. Kile mtu ni kile ni maisha yetu ukimuli kwa kunyana ni vile ya secte wa ndeza Israeli. Banzani amen. Amen. Maluko hapo wewe mtizu wakale umulungu shimu kana mwe. Kuma teleje avoka gouverneur mtangira Paul mambo après les kabati bashima muntu karibu na maji Paul bima na ku wakati mkale gouverneur ni ngole kwa sekta
Uka Mungu mshibilo bila mshindi. Ujumanye kuchimu. Balé je prie. Wani même du mouton mouchiba. Balé je prie. Wani même un kifida bingundu musoko. To kimbasa na shimu kwanza na shimu shida na shimu sesu même mtu mushiba matoko eshato. Bacha ni bamanda ni bwalu kumwe. Bacha bamanda ni bwalu kumwe. Mon verset de finale, c'est que nous allons faire. Mais je peux vous affirmer ceci devant toi. Je sers les dieux de nos ancêtres en suivant le chemin du Seigneur. Pour eux, ce chemin est faux. Mais moi, je crois tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et des prophètes. Njimu la matakumikenshi ni kumaisha amikenshi ya bose. Njini takuji maisha uswa ba profeti. Njini shikula kuchi ne. Njini jipeke mena. Juba manda naji. Ni mwene seke. Wako Nazareth. Jipeke mena jijine ne. Bantu bakesi, bantu banene. Bakulu ni bateke. Bantu ni bakelenga. Ne bafwe. Jibi kajamba fwe jikoko. Bon kabili bishop de Bois-Noir, même kabili bunki shiko. Banko atano kwa Bois-Noir, chez le shiko, chez le Mounia, chez le Moui, chez le Moui, le Moui, Bajan Banko ata, Mananan Kumpo de Québec, and what you chimone, Jibika Yata for shiko. Being for the baby, this man of Chilung, who did I see? Kika, you want to meet your